Krenula sam da pišem pitanje i shvatila sam da je jako... Ne treba to. Da je jako teško zapravo početi intervju sa vama. Vas su novinari i gledaoci ispitivali 2 godine skoro. I kako da krenemo uopšte sa nečim? Ali ajde recimo da kažemo da ste vi, bar po meni lično, jedan od najboljih srpskih reality učesnika. A šta je potrebno uopšte za takvu kvalifikaciju? Ja sam se isto pitao godinama šta treba čovjek da ima u sebi da bi bio dobro plasiran tu, da bi narod imao njemu dobro mišljenje. Onda sam došao do završenja da niko od nas zaista nema pravi odgovor i vidite uvijek ko pobjedi. Upravo to. Pobjede ili žrtve, ili loši. Nikad nisam pobjedio neki ljudi koji su bili sasvim okej, da su normalni, da su okej i da nema nikakav problem. Da su tamo, kako se to kaže, svoji na svom, da ne psuju, da ne lažu, da se ne tuku, da ne vrijeđaju, da rade, da slušaju i takvi ne pobjeđuju. Upravo je to, da kažem, i sljedeće pitanje, koliko su se reality programi promenili od početka, recimo, od nekog prvog Velikog brata, kad je pobednik bio onaj, kako se zvaše, Ljuba, da. Pa evo, on je bio fin i pristojan momak, tako su krenuli reality programi, a stigli smo sada do ovoga. Znači, da li se narod promenio, šta hoće? Pa, ja sam upravo bio sam gost na Pink televiziji prije 2 noći, gdje sam upravo to i postavio pitanje narodu. Mi se zove narod pita nas, a ja sam pitao narod. Da li je moguće da oni glasuju uvijek za nekoga ko je, evo na primjer u ovoj danas pobjedili 2 ljudi koji su se svađali, vrijeđali. Najstrašnije. Izravno strašno, najstrašnije. Nazivali se najgorih riječima i oni su pobjedili. A onda se kao prozivam ja koji neko kao psujem i vrijeđam. Onda je to meni neka šizofrenija koja, ja to zovem šizofrenija mozga gdje ljudi nisu uopšte svjesni šta rade, a šta pričaju. Tako da, mislim da to nema nikakav reper, da jednostavno to se džuture glasa i ko pobjedi, mislim da je to lično moje mišljenje. Da, ili se ljudi na neki način svoje probleme, da, poistovjećuju. Srode se sa ličnošću nekom, da to je to. I onda svoje probleme neće kroz lične frustracije, kroz nekoga mrze, a nekoga vole. Mislim da je upravo to. Da, i to nas vodi dalje na ove sada, što ja kažem, u Zadruzi 2 su počele tek da se pominju te famozne žene, koji odjednom daju neke silne pare. One kao da prave neki privatni reality posle realitija. Kako je došlo do toga da su ljudi odjednom počeli da finansiraju ljude koji već imaju dovoljno novca i zaradili su taj novac? Ja ne razumijem, evo ja meni nikada niko nije... Prošle godine moja prijateljica Cetra Žnatović, koju znam 30 godina, poslala majicu, kupaće i papuče, čisto znak poštovanja prema meni. To je druga stvar, to nekoga vi poznaje. Prije, zato se poznam 30 godina i nikada mi niko nije poslao nikad ništa, a zaista nikad ništa. Ovdje vidim određene grupacije fanova koji šalju njima sve što oni požele, meni što tu nije jasno. Nije zato moram nekog da pitam normalno. Da li su oni aponirali neki novac negdje u šteku, pa onda je to neka lažna priča, ti ljudi koji to rade zaista nisu, po meni nisu, ne mogu da kažem da nisu normalni, ali nisu realni. Kada je moguće da vama samo neko kaže meni treba haljina te i ta haljina stiže za 2 dana, meni treba to i to. Mislim da je to neka priča koja meni nikad neće biti jasna. Prvo, ti ljudi su tamo za honorare, ja sam tamo isključio zbog moje karijere, zbog dobre pjesme, zbog spota, malo nešto i novca i tako i to kad se sve ukomponuje i neka javna, neko, kako se to kaže, javno ispoljavanje mene kao mene, da mogu sam sebe tu da prezentujem, to mnogo vrijedi. Sekunda na Pink televiziji jako skupa, tako da svako ponjenje meni dobro došlo, tako da neke stvari gledam realno. Čujem tu neke honorare od koga me glava zavija, što nikakve veze nema, to su laži, neviđene laži. Ljudi su se mnogo zanijeli, mnogo se zavozali. On prilikom im opominje da ne pričaju gluposti i da ne pričaju budalaštine, jer lažu, izmišljaju priče. Ali koliko to loše utiče sada na ovu omladinu koji vide da je to jedini... Kao dobila sam 170.000, dobila sam da lažu ko paša. Tamo su nedeljni honorari 100 eura, 150 eura, 250, zavisi kako gledaš priču. Dosta je, na primjer, Slobodan Radanović je prošle godine bio džabe. Ali poslije toga napravio novac. Znači, ja gledam sa tog aspekta priča, ako si pjevač, iskoristi medijsku priču, napravio sve priču, snimi dobro 1-2 pjesme, radi spotovi i to sve košta.
Ali to će ti produkcija ako napraviš ugovor takav s nekim da uradi, znači ima milion kombinacija koje mogu tu da se radi. Upravo to. Tako da te priče anonimni indijanaca koji spominju tu cifru 100.000 eura, 50, 70, da su oni bitni reality igrači. Oni su reality kučevi. Ja ne znam, kogod se predstavlja tako, to su za mene reality kučevi. S druge strane, produkcija uvijek omogućuje da tu uzme sve pare. Kazne su oštre, rigorozne, tako da za jednu riječ ili mali potez koji je loše, izgubiš nedeljni honorar. A možeš imati dnevno 20 kazni. Prespavaš, ne nosiš bubicu, kažeš nešto, to ti odmah 3 honorara. Sada se baš pisalo o tome da će valjda Davidu da uzmu sav honorar. Njemu sav honorar, Ani 20 honorara, Tomi 31 honorar, Banetu 20, znači šta? On priča nekim parama, koje pare? Znači oni su 9 meseci potrošili za džabe svog života. I tu kad odbiješ PDV, to ti je ništa. Ništa. Znači, ovdje da pričamo da su ljudi jako, danas to su jedne sitne, jedne bjedne duše koje misle da će postići nešto ako u današnjoj negdje gdje je plata u Srbiji u prosjeku 300-400 eura iritiraju ovaj narod pošteni koji radi i glasa za njih, onda oni laprdaju i prde tamo sa nekim honorarima. To su jedne ozbiljne psihopate, jedne džukele koji, evo, ovom prilikom ja im kažem da su jako bezobrazni i da to što rade nije nimalo dobro. Nije. Pa mislim daju loš primjer svima da ispada da ne treba završavati fakultet, ne treba raditi. Lažu. Treba ući u reality i uživati u životu, tako i se ispostavi. Reality nije priča da čovjek ne treba raditi. Reality upravo priča gdje treba ljudi da vide šta valja, šta ne valja i da se vode tim. Da. Pa tako bi trebalo da bude. Kad smo već kod toga, ko su onda po vama, da kažemo, neki pravi kadrovi za zadrugu? Pa kadrovi su vrlo širok tog spektra. Možda budeš jako interesantan na bilo koji način, da budeš pozitivno i negativno interesantan. Televizije i kao novine su stvari gdje je najbitniji tiraž, a televizija je stvar gdje je najbitniji rejting. U tim stvarima ljudi koji vode te priče i koji su vlasnici tih korporacija se bore za tiraž ili rejting. Tako da televizija je samo to. Da li si ti pozitivna budala, konj, pametan, Einstein ili Tesla, koga to boli kurac? Bitno, ako nisi interesantan za gledanje, ti ideš kući. Tako da je to vrlo jasno kao dan. Sada kakav moraš da budeš? Onakav zapravo kakav jesi. Onakav kakav jesi. Po vama, ko su recimo ljudi iz zadruge 1, pa čak i zadruge 2, koji bi možda mogli, po vama, da uđu u zadrugu 3 jer su zaslužili da budu tu? Pa eto, Luna je u oba dvije zadruge imala svoju priču, ona je zaista sad, koliko je to za nju, loše za njenu porodicu, za njenu okolinu, za nekoga koji nju voli stresno i naporno, to je pitanje za neku drugu priču, međutim ona je jako interesantna zato što ona takav budoletina, da je to nevjerojatno. Ona uradi sve ono upravo što treba da uradi. Kao da je neko govori što treba da radi. Kao da je neko navodi što treba da radi. Ona je zaista, ona je... Dajem intervju, zovete za pola sata. Tako da ona je osoba koja, ona ne veze što se pravi. Nema veze, sreći. Tako da je ona osoba koja idealno uradi stvari koje su jako bitne za kada plače, kada vrši svoj moleban za ljubav, kada vrijeđa svog partnera, kada ima odnos ili seks se jebe u krevetu sve bila dana pa kaže da nije to radila pa milion tih stvari. Tako da ja sam upravo potegao tu priču preksinoć na televiziji i nije mi jasno, moram da se ponovim zato što to meni zaista fascinantna priča. Tamo je bilo ti seksa ili kako ja kažem, jebačina, zato što to za mene je jebačina, seks je nešto što je. Seks je rezultat jedne ljubavi, emocije, a jebačina je neko iživljavanje nad partnerom. Sigurno ne pod jorganom. Ispod jorgana. Ja sam rekao, ko se god pokrije jorganom u sred bio dana preko glave, za mene se jebe tako, da oni mogu da se pravdaju mami i tati mene. Ne. Onda sam rekao, gdje ide ta njihova sperma, gdje putuju ti putevi sperme, tamo nikako dokaza nema za nikakav seks, znači nema ništa, sve je suvo kao barut. Sad mi nije jasno koje su to vrste seksa gdje je sve suvo. Pa dvoje mladi ljudi... Osim kod Miljane Kulića, ona je uvijek koristila lažne maramice pa prebrišu. Ali Miljana nije tu pa zbog toga... Tako da mi nije jasno to o čemu se tu radi.
koje su to priče, tako da ja znam da je za vrijeme Mletaka, Dubrovačke republike i kineskog puta svila znao gdje je svila. Ovdje se ne zna gdje je sperma, ko to vodi, gdje je vodi. Ona gubi svaki trag u zaduzi. Tako da je to diskutabilno. Inače, sve kod njih to meni sumnjivo. Sve to što rade. Mislim da su neki prikrilo tvoja seksualna opredeljenja, glumeći velike muškarce. Da. Mislim da su neke žene kursa pokušavaju da imaju neki seks gdje nisu uspjeli to da imaju s ljudima koji nisu upravo to što oni žele. Tako ima tu dosta stvari. Pa onda su hvale svoje partnere kako su im veliki kurčevi, kako su oni dobri jebar. Bilo je tu svakakih cirkusa, ali mislim eto to opet govori o njima. Ja sam se kao uvijek ponašao tamo jako, kako se kaže, onako zapravo kako trebam. Ako sam nekad zagledao neku djevojku što je bilo iz očinske namjere, a ništa drugo, on to mogu da koristim, žali. Inače, sve ste djevojke od 20, 25, 30 godina, tako da one su zrele, odgovaraju za svoje dijela, niko od njih nije tu maletan, niko, sve su one punoljetne, kako znaju šta rade i tekako se one jebu kad se njima jebe, a nekad nije neko nagovara. A sve to što se priča da nije neko nagovarao da rade nešto da to mogu dokače mačku za rep, sve su rade ono što želi i vole da rade. Upravo. Nekako, kada sam vas gledala dok recimo Luna priča ili kada gledate neke klipove, kada se ona svađa sa Markom, sve imam neki osjećaj kao da i vi sami ponekad pomislite, pa dobro, da si normalna. Ali onako iskreno prijateljski. Znači, ne to iz mržnje. Obično sad tamo čujemo ti mene mrziš. Ona je special osoba. Njoj što god kažeš, ona misli da ti mrziš. Ako se ne slaže s tobom. Ako se slaže, ona kaže, bravo, mi će čestiti, bi se upravo. Kao aparat, ona bio sve upravo, će čestiti. Nema sredine. Ona u suštini nije zla. Ne. Ja mislim da ona nije jednostavno sazrela osoba, ona je mlada i taj teret je ponijela kao mlada i tu je došlo do kušusa. Tu se pogubi. Ali opet ona je, da budem prost, znači, ovom priliku ne vređam, samo kažem ono što mislim, ona je preko kuca napravila brend od sebe. Jeste. Djevojka se je bavila s ložnim muškarcem, napravila određeni ljudi koji to osuđuju i veliki ljudi koji je podržavaju i saželjevaju se na nju, što je isto šizofreno. Ovo zaduzi je isto imala seksa svojim dečkom, što ajde, okej, oni su mladove spode, okej, ali tu isto bio cirkus. To je radila na vrlo ružan način, čak u WC-u su imali neku scenu gdje on ne može kurac da stigne 2 sata, pa onda ga ona opravdava, onda napada produkciju, kako su ovaj klip pustili, nju ponizili, a nisu druge, zašto se ona ponižava. Znači, ona se bili jednostavno pogubila, ali opet sve to nekako njoj stoji i to narod sve podržava. I to jako gleda. Znači, Marko Miljković stoji već, on ne može kurac da digne 2 sata, on se mučenik napreže, oni dok njega šta radi. I onda njoj je krivo zašto ne može da se digne, pa onda krivi mi što to ne može da se Marko Miljković digne kurac, pa kriv sam kao ja. I te neke budalaštine, gospodina koji ne može kurac da se digne, znači da imaš ozbiljan problem sa potencijom, malo na tome poradi, pa imaš tablete, imaš psihoterapije, imaš, promeniš djevojku, možda je do djevojke, znači vidiš šta je. A onda ona napala nas i produkciju, šta je vi puštate ovaj klip, mi smo se tuširali, znači uvijek se napada neko drugi, a ne oni koji su krivi za to sve. Ako ćemo po tome, pošto se očigledno seks nagrađuje nekim nagradama, odnosno pobedom, odnosno mestom u finalu, pa onda razmišljam, iskreno, tu Nadežda zaslužila da bude u vrhu. Pa eto, ona je bar bila transparentna. Pa bila je peta. Nadežda je prvo bila, došla kasnije, pa otišla, pa se vratila, pa ništa nije radila, samo je spavala i na kraju je peta. A samo što se jebala. Ali opet mogu da kažem, s druge strane, Nadežda je interesantnija i s druge strane, onda Nadežda je na našu žalost doživjela onu nezgodu koja osuđujem i takako i mislim kad se to sve uklopilo, zapravo to je Nadežda koja je i tada, poslije par dana se nasmijala, nije zaboravila, ali oprostila tako. Ona je takva duša, ona je duša takva, ali Nadežda je barem iskrena ka sebe, ona kaže, gospodo, ja sebe zbog vas, zbog sebe, a ne zbog vas. Zato sam rekla, možda ona nagrađena iskrenošću, što se nije krivo. Ali eto, mislim da je, i sad kad pogledam ovaj redoslijed, ovi stvari, pa to je tu negdje. Pa u principu. Ona je prva, to je radila, Miljković drugi to rada sa njim,
Zato i kažem, to je taj redosled. Treća je Stanija koja isto doživljava sebe da je dečko zavlači ruku. Pa njen dečko u sred bijela dana u njenom boraku na trozda vlače ruke u međunože, u kupaće gaće gdje pokrivaju stidne dlačice, 2 cm, ona znači i ona kao ja. Znači, zavlačenje ruka u pičku ili, ajde da kažem da budem blaži, međunožje u gaće u sred bijela dana. I oni pričaju meni o nekom... O moralu. O moralu, sram je. Ona priča nekom o moralu. Što dođemo na početak da je Miki bio u pravu kad je govorio da one nisu primjer omladini. Kakav primjer? Stanija, dobro je treba da bude anti-primjer omladini. Ona u tanga gaćama sjeda na glibave prve klupe, u tanga gaćama i kupac hoda po kući, razumiješ, gdje imaš 50 muškaraca, ide u kuhinju, tamo nešto kao kuva, sprema u tanga ga, polugola hoda po cijeli Božji dan. Što ona priča? I na kraju dozvoljava da je dečko mlađi od nje 12 godina stavio ruku u međunožu u sred bijela dana na dvosjedu gdje svi milioni ljudi i pravda se, pa dobro, nismo da se služmali, ja sam kao vratila ruku. Kao nebitno šta. Nebitno, ti nemaš 22 godine ti kao dama, normalno, ti imaš 33 godine, sram te bilo. Upravo to. Sram da i ona priča o nekom, ona priča kao moji obožavajući oni koji mi obožavaju spoljnu svetu kao ono, serijem ti se na ponašanje. Ali to ja mislim da će proći dosta vremena dok ljudi i gledalci i oni shvate šta ste vi pričali. Ona primjer, evo imate upaljače, na upaljačima gola, njena slika gdje je gola. Imamo slike gdje je gola, obnažena. I ona priča o nečem. Ona spoji neki svoj fakultet koji je završila, pa moja čerka je završila, magistrirala sa 23 godine, magistrirala elektrotehniku sa najboljom ocjenom državne fakultet, budžet cijelo vrijeme. Ova završila sa 35 fakultet u Novom Zemljišnom priča kao završila Harvard. Djevojka koja ne zna tablicu množina i djevojka koja je pitala u emisiji Amidža Show da li Velika Britanija se nalazi u Africi. To je ta inteligentna djevojka koja ne zna gdje je pošla, gdje je došla. Ona da bude idol nekog. Gospodo draga i narode Srbije, ako vam je Stanija Dobrović idol, onda smo mi u velikom čosokaku. Pa mislim da jesmo. A omladina je ozbiljno zabludi. Da. Vama treba bude idol neko ko je završio ozbiljne fakultete, ko radi ozbiljnim svjetskim korporacijama, ko je ozbiljan i ko pridonosi ovome društvu, ovome narodu. A ne neka budaletina koja se predstavlja tu kao starleta koja priča bajke ovome narodu, a polugola šeta po televiziji 24 sata i dozvoljava dečko od nje mlađe 12 godina da zavljači ruku u međunože sa gaćicama koje su kao fric papir u sred bijela dana. Sram da je bude. Ali važno da je završila ekonomsku. A to svi znamo. To svi znamo. A nekako, da kažemo, vi ste osoba koja je zaista pokušala na sve načine da zaštiti svoj privatni život, niti ga ispoljavate tamo i ne treba, jer vaš privatni život je vaša stvar. Međutim, jednom prilikom sam pročitala intervju vaše ćerke dok ste vi bili u zadruzi i ona je pominjala, naravno, i da vas podržava i to je sve normalno, ali je pominjala i tako razne neprijatne poruke koje je dobijala od ljudi zbog vašeg učešća. E sad, mene to zanima šta to sad ljude nagoni da neko koga nervira na televiziji ili šta god, počinje da napada nečiju decu, porodicu, kakve veze imaju ti ljudi? Znači, koliko smo se mi uživeli u to, umjesto... Upravo uče, znači, ja nemam nikoga ko će iza mene da se svađa s nekim u spoljnom svijetu. To možda radi lično, to me ne interesuje. Oni se organizuju u grupe, admine, podadmine, dodadmine, razgledanje grupacije koje se svađaju u društvenim mrežama, vode politiku, vode priču, neku vrijeđaju članove porodice, prijete, ponašaju se jako me zove. Što se mene tiče, mi mogu da popuše kurac sve te njihove organizacije, mogu da mi napuše kurca svi takvi majmuni, idioti konji, svi ti dripci, nek meni kažu, nek dođe pa ne kaže da mu ja jebe mater, to mi je ko prijeti mom djetetu, da ga ja naučim pameti, tako da je to su obične budaletine koje nisu normalne, koje traže da budu bitne, barem u nečem u svom privatnom životu nisu bitne, vjerojatno neko drugi jebe njihove žene, vjerojatno ne znaju šta im djeca rade i kad im dolaze kući i gdje idu, pa onda liječe listne frustracije nad nekim drugim. Stvarno, nema nikakve logike zašto to rade. To je ozbiljan vid bezobrazluka gdje sam ja, kako se to kaže, razočaran u tu priču. Ovo je show program, ovo treba da bude show program. Znači mi se tamo takmičimo za nagradu i za honorare koje imamo. I borba tu traje. Što ima da se miješa moja žena to užne neće u životu. Normalno. Mića, bori se tamo, ti to me ne interesuje. On me kaže, nidi tamo i odnijem. Otišao si, okej, slažem se, ne interesuje me to.
A njima se uključuju porodice mame, tate, stričevi, babe, tetke. I onda kao, nemoj da mi kao spominješ majku, pa mama ti se spominje sama, jebem ti mamu. Mama ti se sama spominje i mama ti ne izlazi iz studija, jebem ti mamu. Upravo je tako. Oni su ti koji vode te ratove na društvenim mrežama. Nemoj da mi direš moj privatan život. Pa došao na jednu sjenu, pička ti materna, smrdljiva, bolesna i ona neinteligentna. Neinteligentna. To su dripci neviđeni. Da. Meni psuju sve, ja se smijem, boli kur, ja se smijem, to sve smiješno. Ma, šta kažem, to što vi psujete tamo u programu, mislim, u show programu, to vi imate razlog zašto radite, meni je to jasno. Ne znam da li je gledalcima, valjda će jednog dana shvatiti, ali mislim da su oni, kao gledalci i publika, pokazali mnogo gore lice od bilo koga od vas. Ja sam videla takve pretnje i takve jezive stvari na društvenim mrežama da se meni utroba prevrnula. Počeši od toga, ne znam, ako glasate za ovog, da Bog da vam svi dobili rak. Mislim, to su takve neke reči. Znači, o čemu se ovde radi? Ovde se radi o jednom sindromu bolesti među vjernim gledalcima reality programa koji su se saživili sa nama. Ali oni ne shvaćaju. Ma koliko god mi tamo da se svađamo. Vi sarađujete, to je vaš posao. Da, i mi smo prisiljeni da posle određenog vremena moramo komunicirati. Da. Jer se češemo ramenima, diramo se, dodirimo se. Ne mogu neko izbjegati tamo 10 mjeseci u sobi zatvora gdje spam sa 10 ljudi. Na kraju pita ima šampon. Evo što ne daš, nema šampon. Naravno. Imaš li mića kriško leba, imam, evo, ti imaš paštet, imaš pa, znači moram se reći, ne može biti. Druga stvar, ja sam sutra vođa, moram sa njima da ja pričam zbog uloge koju tu ima, moram da mu dam budžet, moram da mu kažem, moram da pročitam pismo, moram da prenesem pismo produkcije na način kako treba, da se obratim njima. Naravno. Naprimjer, ja sam uveo već godinama jedno, evo, mi smo u zemlji Srbiji, televizija je regionalna i mi svi kao vođe kad presjedamo za tim stolom, mi se zapravo nismo vidjeli kako tamo što mi smo vođe koji treba da vodimo tu priču. Ja sam tamo uveo, na primjer, pozdrav, pomaže Bog, dame i gospodo, sad zagaži to jako lijepo čuti. To niko, na primjer, nije primijetio da je to jednako, niti je mu, ni be, nego pomaže Bog, dame i gospodo, znači ja sam ne nazvao damama i gospodom i da im pomaže Bog. Znači, to je jedna priča koja, ma kog se ja s njima svađa, ja kažem pomaže Bog, dame i gospodo, dobar vam dan. Znači, to je jedno, i ja to kažem dnevno 5 puta, koliko ima pisam, uvijek im to kažem, kao što kaže, iskreno, od srca, jako kulturno, fino i to niko nije rekao, evo, ne, oni samo gledaju što gledam ja za njih kao loše. Zapravo je problem njihov da prime. A šta radi njihovi dripci, to njih uopšte ne interesuje. Mislim da je njihov najveći problem, ne samo njihov, ja mislim da je to problem generacijski sada, da ne umeju da prihvate kritiku kao neku dobru stvar koja treba da ih oplemeni, koja treba da ih nauči, da budu bolji ljudi. Ne, jer nisu sazreli da je to javna scena, da ima svak pravo da kaže šta misli o te da te kritikuje. Zato se pozvan tamo konju jedan, zato se tamo došao konjina ili kobilo jedna, da narod o tebi sudi. Može da te hvali, da te kudi, da bude ravnodušan, da bude ravna, ali ima pravo. Ti ako imaš šta da kažeš, ti kažeš s argumentima. A ne, ako se jebeš i ne stušira si prvi gaća, odaš po kući, pa mnogo da će neko da kada si glibulja, štroka, sprljava. I što onda ti osuđiš bilo kojim kao, a što su to pustili? Pa ko bilo jedna, tu je 170 kamer upravo da pustili to, ali on, znaš koji po meni najveći problem? Što je većina učesnika realitija, fanove realitija, to je problem. To je problem. Ja dolazim u staciju da imam više vremena na televiziji nego oni što imaju godina života. I moram imati da budem, oni kao sa mnom, ravnopravni. Onda ima imalo poštovanje, rekli mi, čeka Mića, dobar dan, kako ste? A ne kao, Miće, imaš 100 dinara, imaš 5 dinara. Miće kao jebi se, ko te jebe kao ona. Onda kad ima kajem jebem li ti majku ustaš, valjam onda oni kao jao Mića nam psuje. Zato što ste vi, kao i recimo i Zorica Marković, bez obzira u kakvim ste odnosima, ali vi ste došli iz neke druge kulture. Drugačije vreme je bilo. Ja mogu da kažem iz perspektive novinara da je mnogo lakše sarađivati i doći do vas ili do Zorice nego do ovih novih klinaca koji ne znaju gde bi. Oni su internet zvezde. A posle im smeta naravno kada nešto bude loše. Mole Bogu da izađu na televiziju. Znači, mole Boga da budu novine, ja to znam dobro što radi namjerno, sve radi namjerno. Nam pravi sve, i onda gdje kao, jeli bre, ti mene,
vi ste krivi. Vi treba tu da sjećate mačem gdje treba da sjećate. Trebate da naučite pamet. Treba da ih uhodite i pratite da ne znaju gdje se nalaze, da drhte svaki put kad izađe negdje na javno mjesto. A ne se ponašaju kabadahijski, da im vire gaće na sve, da ispadaju sise, da ne zna šta rade i onda na sceni ili van sceni, onda poslije kao jao, mene mrzi taj list ili mene mrzi ta televizija. Jako su ružni, bezobrazni, jako su pokvareni, neinteligentni, glupi, ali to i suština je gledanje upravo to realita zato što je to tako. Njihove binde od njihovih smrdi administracija se suđe po podu. Da li je moguće da neko tako može da živi? Njihove maramice sa kojima brišu pude su sudje po podu. Njihove dlake nadograđene kosije su po stolu gdje sjede po podu. Njihove papuče, prljave, glibave, obuća, njihova garderoba koja smrdi. Oni su tamo mijenjane haljine svaka po 20 puta jednu tistu. Nikada niko nije smio da je oprao tu haljinu, to je nevjerovatno što oni rade tamo. Jedan drugo posuđuju gaće, haljine, šorceve, farmerke, cipele, čarape, gljivice imaju, to se nosi... Htjela kažem, šta sve sad oni imaju? To se kupa, ne razumijem te što oni rade. Vi kad uđete u sobu gdje ne spavaju u kuhinju, odak se jede, vi bi povraćali 50 dana. Oni su najprljavije stvari koje je oko vidjelo u životu. Sram da je bude prljave, štrokave, kad se seru, zastaru svu šoli po zidoma kao neko fasadu naru. To su takve trošake da je to nevjerovatno. Čini mi se da u zadruzi prvoj nije bilo baš toliko slučajeva. Bilo je malo, ali ne u ovim... U kupaku gdje se čovjek kupa, bude po 500 pikavaca cigara u šoli, bideu i na podu, po 500. To je nevjerovatno. Pa bi to kući radili, to je osnovno pitanje. Kupatilo, tuška bine skupaju puna govana. Puna govana, to pište puna govana. To su dame te. I onda izađe dama posle, da šuštu nafrikana kao sređena, kao gore make-up urađeni, kao jao, pozdrav za moje fanove. Je kakav užas. A prije pola sata se kenjala u tuš kabinu. Tuš kabina, govana po tuš kabinu. Crijevo od govana u tuš kabini, odvanjena baterija. Jebu se na stolicama. Luna se falila kako je njen dečko patentirao jebanje na stolici. Visokoj stolici, kako to je najbolje. Što te priče? Jezive su, to je istina, jezive su. I onda ljudi kažu ona je realna istinita, da, istinita realna, da, ali pogledajte na koje osnovi. Visoka stolica, odličan patent za jebanje. Zapravo, to je patentano sa njihove strane. Onda se jebu preko čašafa, jer jebačine kad se čašaf stavi na... Da, mislim, kao sad mi ne znamo što se tu dešava kad sve se čuje, mislim. Kao puste vodu, kao bitno je da se pusti voda. Da, to je baš promenilo drastično. Ali to je njihova priča, mislim, mi možemo pričati o njima danima. Bukvalno, da. On će sutra mene da kaže, mi će opet serije, mi će pričati, ja pričam samo isto. Ali to je samo... Nek me demantuju bilo čemu. Ali sve smo to mi videli, samo neko želi to da vidi, neko ne. Neka me demantuju bilo čemu. Pa rerna u kojoj se peče leb i ostale stvari, ona je kancerogena. Nama su tiganj, samo još treba da upadne internetna policija da nam uzme tiganje i ostale stvari koji su bili kao čumur crni, kao... To je kancerogena. Šta rade? Mislim, to je samo 9 meseci, ljudi moji, nije 10 godina. Gospodo, ja sam jeo i staklene podzike koje sam prao svaki dan 5 puta i kaške, to sam čuvao za sebe, jeo sam usli i to, pojedine poslije konzerve, paradajz, i kraj, jogurt, to. Ja sam imao dodira sa njima ušte. Pa nemo, kako... Oni su, znači, rerna je kancerogena, ljudi, rerna je više zagorila crna kao onaj stalak, to je nevjerovatno, on tu peku jaja, zaprže pasulj prebrana, speku lebo, peć, na šta liči, i tiganje oko toga i to gdje se kuva i to. Pa onda štekaju kuvanu hranu na plus 30-40 u spavaću sobu iza kreveta, gdje se pojavljuju crvi, miševi. Tamo su jedno vrijeme pojavili miše, to je bio haos od miševa, pacovi su, pa to je katastrofa što on tamo. I bitno je da oni zaštekaju pasulj koji kuvan 3 dana stoji iza kreveta, poslije ga jedu kao. Kao da će ostati gladni, kao da će neko da dozvoli da se neko ne svesti od glada. Koga je gladan kurac, naprave taj gladan cijeli život. To je pojenta cijele priče. Oči gladne, kurac gladan pravi, oni su gladni rođeni. To je ta priča. Ima je malo svega. Baš zbog takvih stvari, da li mislite da je, pošto su svi mislili da je Aleksandra Subotić favorit zato što ih je podsjećala na priču sa Kijom Kockar, da li mislite da ona nije došla do tog prvog pa čak ni drugog mesta zato što su ljudi osjetili da to baš i nije tako?
kao što ona predstavila. Pa vjerovatno... Jeste ona prevarena osoba. Da, to je činjenica, ali... Mislim da ona imala taj gabarit nošenja žrtve, te priče, jer ulazila u nepotrebne diskusije i rasprave sa Davidom koje je namjerno odvlačio na drugu stranu. Ona treba da se drži svoje priče gdje ona prevara, izdana i ponižena. Ona ulazi u priču gdje su njihove ženima stali pare pa ko trošio te pare, gdje se gadilo narodu jedno i drugo, gdje su priznali da su učestvovali zajedno u tim stvarima. I on je nju konstantno, kad ona ima argument da njega optuži za stvari koje on uradio, njoj nju ponižio, onda on nju uvuče u njihove zajedničke laži, njihove zajedničke neke priče. I ona onda napolju izgubi tu podršku i ne pojentira. Ja sam pokušao da je naveden da, međutim, jednostavno ona to nije znala, da uradi onako kako treba. Ona je jednostavno jedno dijete koje je doživjelo to sve strašne stvari i to se na nju odrazilo. Međutim, narod nije izgleda prepoznao tu priču, ali šta se radi, tako je. Ali očigledno je ona ipak ispred Ane i Davida, što je opet dovoljno govori o tome. Da, narod je tu nju podržao, nije osudio, da. Ali ova, opet kažem, u generalnoj priči nije ubijedila narod, možda te priče o njoj koje nemaju veze sa Davidom, njihovim životom su upravo oduzeli njoj za pravo da bude prva. Imam, eto, još jedno pitanje za vas, koje, ja verujem da ćete me vi razumeti o čemu pričam. Ja daleko od toga, kao i svi mi, ne podržavamo nikakvu vrstu nasilja. Ali zar ne mislite da se ponekad osuđuju određeni ljudi, a određeni ponekad i prođu nekažnjeno? Imali smo evo sada nažalost, ovu ružnu scenu sa Mikijem, Suzanom i Nadeždom, gde je Miki sada, eto, u kućnom pritvoru i to se strašno završilo po njega i verujem da se kaje zbog svega. Ali s druge strane smo imali na početku Zadruge snimak kada je Tomović mnogo brutalnije udario Aleksandru i ništa se nije dogodilo. Znači, gde su sad tu merila zašto ljudi, Srbija uopšte, nekome nešto prašta i zaboravi, a nekoga osude na najgoru moguću stvar? Ja sam uvijek pričao u Zadruzi da svako se to može desiti, jer tamo stenzije strašne, to može desiti svakome. Da. Ruka nekada izgubi tu samo kontroli i stvar se dese, nažalost, uvijek se postaje kao i normalna stvar, ali imamo prirodno agresivne ljude. Mislim da su obojica prirodno agresivni ljudi. I stepen njihove agresije ne mogu doći ni ja to ocenije onaj koji je tamo pozvao. Kao i matoro da je muško. Da, i onaj koji nije tamo pozvao. Što se tiče Tomovića, on je isključen, automatski izbačen i to što se desilo, ali opet kažemo da ja ne mogu da tu niti sudim, niti bilo koga branim. Ne mogu ja tu dolazim u tu priču, ja sam osudio ono što on radi, a sam osudio isto ono što on ređe njemu. I on isto dovedu u staciju kroz organizovanu provokaciju par zadrugara koji su ga klašno namislili. To što oni s ovce vrana udaraju nju, to je njegova slabost. I toliko o tome, ko o tome treba da vodi računa, neka vodi. Ali osuđujem svaki napad na ženu bilo koji i osuđujem svaku agresiju u životu i napad fizički. Što se tiče Mikija, Miki isto kao Tomović, neko koga ja poznajem, ali ja se s Mikijem se družim privatno i smo prijatelji. Međutim, Miki imao sa mnom isto problem. Miki imao 5-6 problema. Ovo se samo nakupilo. Vanile, Ivana Gavrilovića, Tome, mene, Milana novinara i taj, znači, Miki je i takako, znači, njemu izgleda ovo trajna kategorija. Znači, on treba da promijeni. I zato su uslijedile ovakve sankcije. Ja sam govorio 100 puta, čoveče, shvati jednu stvar. Ne možeš ti nekoga vrijeđati, a ne dopust da neko to vrati. Ne možeš ti nekoga da kritikuješ, a da ne pošaš kritiku sa druge strane. Budi samo kritičan. Pošaj kritiku, ništa neće biti. Ne, njemu si samo dobar ako je po njegovom. Ako on se odmah busi, odmah skače, odmah se buni. To je njegov problem. Nekada je upravo, nekada nije. Druga stvar, ako vidiš da sa nekim ne ide, zašto udaraš u bilo kakvu raspravu? Ako vidiš da te to navodi da ga udariš, bježi od njega. Upravo to. I rekao sam 100 puta, kad imao sa mnom problem, mene do duše nije udario. Da mu udario, ko zna kako se to završilo, ali nije mu udario, hvala Bog, nije udario, dobro za njega, dobro za mene. Međutim, ja sam tada rekao, ja nema šta da zamjerim. Nemam ja problem sa njim, on ima problem sam sa sobom. Da. To je njegov problem sam sa sobom, on njega
rješava. I rekao sam mu tada i ponovio sam to 100 puta. Bilo kako rješavanje, poslije nekog dijaloga i rasprave sa kojom se ti ne slažeš i nisi zadovoljan, ne rješava se fizičkim nasiljem, niti bilo kakvom silom, samo pričom. A ako misliš da što riješiti silom, onda je to kukavičluk, a ne bilo kakva pamet. I to je jako kukavički, jako jadno i jako bijedno. Znači, ne treba to da se radi, nego imaš jezik, Bog ti je dao jezik, dao ti Bog inteligenciju, izvoli, udri u glavu direktno, ali udaraj s argumentima. On čim to nema, onda opače. To cijele priče. Znači, da, vjerovatno je on udario Suzan, što je Suzan rekla, dobar dan, Miki. Niko nije od nas budala. Vjerovatno ga je isprovocirala i dovela ga do te situacije. Ali on treba da bude želio da kaže njoj izađi napolje. Izađi napolje ili ću ja da izađem napolje. To je priča gdje on nije mogao da... I za te stvari... Već ako nemaš tu taj stepen tolerancije da to izdržiš, onda ti nije mjesto na javnoj sceni. I onda ti nisi tamo, nećeš doći u sukob sa više ljudi koji ima različite mišljenje i onda će imati problem. Onda sjedi kući. A šteta je, on ima dobre rezone za mnoge stvari i šteta je što ne može nikada da izdrži. A nema dobre rezone za sebe. Znači, ja pričam, ako ti kažeš tamo da su tamo svi konji, glupaci, neinteligentni, nepismeni, šta ćeš da ti tamo? Realno. Šta ćeš da ti tamo? Ako ti savjetuješ sve da treba da spaniš, kako ti kažeš, pa posle toga radiš neviđen problem, onda ništa nema validnost. Da, sve, ja to njemu kad pričam, ko krava što daje 100 litra mleka pa šutne. Ja njemu to kao pričam kao neki čovjek koji ga poštuje i želi mu samo dobro, a ne loše. On neće da čuje kada priča. On misli da njega ne voli, da sam ja ljubim, to je njegov problem. On neće da čuje dobru kritiku, da ga ne interesuje. Misli, njemu je neko izgleda pogrešno šapno da on najpametniji čovjek na svijetu. Nije. Nisi najpametniji. I mislio da reality bez njega ne može bez svakoga. Naravno. I bez tebe, i bez mene, i bez koga može bez svakoga. I nemoj da misliš da on je mislio da on donosi jedni tamo rejting. Ne, zemljače. Rejting donosi svak na svoj način. A produkcija dobro zna ko, kako i što treba, tako da smo mi svi tamo jednaki, isti nismo. Mi smo tamo, ja sam govorio 100 puta tamo, mi smo tamo svi jednaki po našim pravima, a isti nismo ni u čemu. Crni, plavi, visoki, mali, debeli, mršavi, pametni, nepametni, glupi, ne glupi, znači gladni, siti, u svemu su različiti. Znači, nismo isti, a smo jednaki. On to nije mogao da shvati, mislio da je tamo Bog i umjesto da izađe sa određenom količinom zarađenog novca na pošten način, auto bi dobio 100% od tog garantnog životom, da bi bio među 500 garantnim životom. Imao bi posao tamo koji je bio dogovoren, ovako izgubio je sve, dobio je etiketu onoga nasilnika, što on u suštini nije, ali on treba da sebe kontroliše. On sebe treba da kontroliše. On je pokazao tamo, on je imao u realitima 5-6 puta ozbiljne fizičke napadne ljude. I sve se to tolerisalo na neki način. Ajde, desilo se, ljudi oproste sve. Međutim, evo sad mu se ovo desilo, meni je žao što mu se to desilo, treba da bude nauk u životu. Da za njega nije javna scena ako ne promijeni svoje mišljenje. I ako ne promijeni mišljenje o sebi, a pogotovo o drugima. Nemoj nekoga osuđivati ako je neinteligentan. Kritikuju kako vidiš da on to ne prima k znanju, prijatno. Kako ja tu radim? Pa da. Može tako, ne može. Napuši se, kuca, prilaže, mršu, pičku, mati, ovdje kamo išta. Ne interesuje me. A on bi dokazivao neku stvar, mučenik, da dokaže, on bi pogodno dokaže na kraju izgori sam. Da, on je lagao za Suzanu pola godine, on je lagao sve da bi sačuvao tu ljubav. Zbog čega? Šta? Da mu se na kraju ovako se vratilo. Evo kako se zemlja vraća. Evo te. Najgori mogući način se sve završi. Baš na najgori mogući. Njegov problem. Ali on će se izmiriti, vjerujte meni. Ja mislim uvijek krpa nađe zaključ, vjerujte meni. Da, i meni na to liči, ali što se kaže da ne trčim. Što se meni tiče, nek su živi i zajedno živi 1000 godina, mene to ne. Treba glasati za ljubav, ako se stvarno vole neka. Opet kažem, on je moj prijatelj, žao mi je, on misli da ja njemu nisam prijatelj, veći sam ja prijatelj njemu 100 puta nego od mene. Da, ali ljudi to redno shvati. Ali onda, ako to ne shvati, to je njegov problem. I za kraj, šta bismo preporučili gledalcima u Zadruzi 3, kakvu osobu treba da izglasuju za pobednika napokon? Zadruga 3 će biti jako spektakularna, bit će tu svašta, pretpostavljam i znam sigurno. Biće tu borbe, bit će tu i fanova zadruge, bit će tu i ozbiljni reality pojava, bit će tu ozbiljni javni ličnosti, borba će biti neprestana. Ja im samo poručujem, imat će od mene pakao kao uvijek, ali realni iskren pakao, nikoga ja ne samo dirati bez veze i moraju da shvatite. Fizičkim obračunom ili prijetnjama
ne mogu uraditi ništa. Mogu samo jezikom da sjeku kao sablja i da jedan britak način odluče kako tamo se bore. To što se tiče učesnika, što se tiče ljudi koji što da gledaju, ovaj put glasajte za ljude koji govore istinu, koji se bore da se kaže istina i koji svakome kažu i tjeraju svako da govori samo istinu i samo istinu. Kada sam god rekao bilo kome to da radi, nima pravi. Kada sam rekao Mini Vrbaškoj, kaže istinu, onda rekao istinu i posle 5 minuta sve probleme. Ana Korać izlazi u laž, ušla je u problem. Davdje je lago ušao u problem. Svi koji su lagali imali su probleme, oni koji su govorili istinu, oni su ostali poslije, kao što kaže, čisti ko sunce i zapravo. Kao da nisu ni bili u zadruzi. Da. Hvala vam puno i mi vam želimo puno sreće u Zadruzi 3, ako budete ušli. Mi se nadamo da hoćete. Ja ću ući. Ja ću sigurno u Zadruzi 3, jer to je punim 60 godina, tamo ću proslaviti 60. rođendan. I mislim da i s ovom zadrugom ja zaokružujem moju reality priču. Stigle su me godine. Mogu ja energetski dižiti koliko hoću, ali mislim imati... A sad je vreme da se skrasite kod kuće. Da. I mislim da bi trebao da nekim plasmanom ovu cijelu priču zaokružim, da ipak dam neki pečat, jer ipak sam ja pionir ove priče, ipak sam ja neko ko je inovirao, uveo mnogo stvari u ovu priču. Psovke su moj patent u ovoj priči. Ja sam prvi odbio poslušnost da neće da bude sluga potrčko. Prvi sam odbio reći da radim ništa. Ima stvari da sam ja prvi to sve radio, pa poslije toga mnogi toga fatili. Tako da sam, ako ništa, zaslužio bare neko poštovanje ovoga naroda na moju iskrenost. Da sam ja dobar i loš čovjek, to govori. Sve sam čuo jednu gospođu na televiziji koja rekla da ja nisam ostvaren čovjek, a Stanija jeste. Sad znam se takvu budaletinu što ona priča, da je ostvarena Stanija, a ja nisam. Sad znam što pazi, to nigde veze. Ja koji sam sve moje životne obaveze ispunio davno, oformio porodicu, iškolovo dijete, on je sada samostalno radi, živi u inostranstvu, supruga koju niko nema da kaže jedno ružno slovo, koja je tu sačuvala porodicu na okupu. Ja koji sam u javnom životu sa 60 godina interesantniji nego svi zajedno, ja sam kao neosvojen čovjek. Kakve budale o meni daju. I to bez tanga gaća. Da. Molim lepo. Da.